Idon hagani kajaka kabadai kawa Krisnia. Kani kawa Krisnia kalong kumni. Kani kawa Kri kami nang tay na Thai merang sini kani kadiang. Kani kawa Ahmad nga kami nang tay na Ramrai hier sa po kani kajaka kabay ong Krisay. But kani ka snat kadai kawa drone. Kaktin jong kiway pat kiong Duran River. Te kani kajaka hakaba the Ministry of Water Resources, Government of India, kabadai kabadon hapo Guwahati Division, lengba ka office jong Chief Executive Engineer, jong kani ka Water Resources, kimut ban penlong ya kani ka Kulsi River Hydro Project, kabumut ba kajaka banden na kabanta ban wanra ya ka project dia ka boarding electric ka hedu ngalaban ong hakane ka jala Assam te balai ngiwan hanim ta kasi kalong bantip ya kani ka jaka ba ladangin den ya kani ka wa aka baki lightly kisarwa ka kendu kani ka wa ka jing temu jong kani ka brang prabut kamut ban penyeng ya ka kenro ka bahan rupau meter sejrong bat ka area ka ban don gini ka wa kalong kumba 10 kilometer square ai bat kisnong ki baron hagani ka jaka kinong kumba ar pho hunriu tili kisnong te gani ka jaka ka dei ha ka disputed area ka Kamrup district Assam bat kani ka Krisay jonggalang pi sektor kila N1 ra ya kani ka project hagani ka jaka ka jingma bat ka jing galong baya kipay ba kihaban pet na kani kajaka kihaban mi na kani kajaka namar kumba ar pundudli kisnong kibala palat na kispa snong spas nem gilon kani kajaka kihaban mi no kihaban kenria no namar ba kihabdu no ikisnong ikper ipentor ikidon te hadeh lor gane banadu kasem kandai pusau adu kandai punyo adu R1000 baka jing sorbe jong gani ka Brahmaputra boat kalawan ra sisa ya ka jing kulmari ki paiba lawan ra ya ka jing kulmari ki paiba lumar ba kani ka jaka kanlong badap kum ka duriau te haka kum kata ka jing ba I hopping stone ling do nadu kasem R1000 ringkat bat kani ko ang Krisay Area Development Organization iba PCE melang ko mo chairman ang to por iba sinong food ko mo secretary ngalapay lengba kani ko kisla ila tho iya ka memorandum da ka pakila lumlang ikipa iba baro jung ni kasaka ban persya bangimla ban sya ya kani kajingden ya kani ka kursi project da ka Brahmaputra bat kata kajing bom sya kalau ngor kidaw ba baro kisong kani kihaban pendidikan Hoy nagaliang ka boat Brahmaputra boat kala bu ya ka proposal bat ka offer babaro kinusnong kibadu ikiying kinyo compensation kibadu ikikwai ki jingsung tap kinyo compensation dan ray ndah bakipay ba kila don kiba sudai ya kata don ru kiba persya ya kata ndah lay penong ya kajing lang ka bahe mai hopping wong ba kajing koridor jong kisnong ba pidon kajing koridor jong kajaka ba pidon kamla banya peng dan baka ta bisa dan di ai da spolak siying namar ba kim duno iko hok jong kasinglong kasnong kasau ya ka ying kasem ya ka kendau ka siap bat ya jing don ya paro te kumta kala ya jing persya bat kani ka Brahmaputra boat ka persang na kasem cha kasem bat taino ya kani ka dam ding yeng persya te kasem R1000 khat lai R1000 khat sau ka por ngalong kum MLA kum MDC jong ka Ramraj ngam konstitusi paiba ki khot yang ahang ni bada banga peit ya kini ka ega ba mai shopping lo yalam ki paiba na simbu jili ya kata ka kam at ngila lumi ki paiba ka bagan tup ki kasi ka bagan tup ki garo ka bagan tup ki karabha ka bagan tup ki bodoru ki karne paliru ki baran Assam bat Meghalaya bada ka ju ka sur ngila pa ai ko isla na ka po sa sarkar Meghalaya omdai dalai ban sha omdai dalai ban INOC bat tentang siya bagiwan hang ni yos ngau ba nagaliang ka Brahmaputra boat ka kwa ban pursu ye ni ka kam
ban teng biang ya kajing tu ban den ya kajing kawa namar kajing project ka bakraw ko ka state Assam bakalong ka jingmi ka bakraw ba hang ni ndai ki pajba nda ka si ha bangwan man ya kandu kila hot ya nga bat kila pentip batongin yai teng ya ka ban persya ya kajing ka jing den ya kajing kawa ban penlong ya kata ka hydro project namar ba ki pajba kin shem ya kajing ka bakraw kumta na kaliang jonga rengkat bat kini yalam jong kini kiseng bahalang ba per di sorasnong di kaun borasnong ni yang teli da gawai ke jingmut bat persya ya kani badang ha kini kisnem arhajar khat lai khat sau adu arhajar fly busau nila pha ya kini kot kisla ban persya ya kani ke jing dan kini kawa bat ngi ai sungu ya ke sarkar Meghalaya bahadu menta kampat ai ya ke NFC walak Assam kalalong ready bantai dari nama kata ya kani ke border Arliang Meghalaya lagi kita tengah kisnong dari jaga kababun kangat dari Assam nalai kayo dari totally kisnong dari halor kaning iwan tagasi ban pecisa bat ni ke jaga dalai ngimsya ya kaban dari lene bat pedurlong ya kani ka full sea river hydro project jong ka prama prabot kulai sibot.